Bé, anem a començar la sessió extraordinària número 16/2019 del ple de l'Ajuntament de Benicarló, avui dia 15 d'octubre de 2019 a les 8:30. En l'ordre del dia, el punt únic és el sorteig per a la composició de les meses electorals a motiu de les eleccions a les Corts Generals previstes perquè tinguin lloc el 10 de novembre de 2019. L'article 26 de la Llei Orgànica 5/1985 de 19 de juny del règim electoral general, segons la redacció donada per la Llei Orgànica 2/2011 de 28 de gener, determina que la formació de les meses electorals es farà per sorteig. Per a cada una de les 29 meses electorals que es constituiran a Benicarló, el 10 de novembre es designarà un president, 2 vocals i 2 suplents per cadascun dels càrrecs. Per realitzar el sorteig de manera ràpida, els serveis informàtics de l'Ajuntament han desenvolupat una aplicació que selecciona en pocs segons els 261 electors designats per a formar part de les meses electorals. Per garantir la transparència del sorteig, en el web de l'Ajuntament està publicat en detall el procediment que se segueix. Este procediment es podria replicar completament sense necessitat d'equipament informàtic. A partir del cens electoral facilitat per l'INE, per cada mesa s'han elaborat les llistes numerades correlativament d'electors, que poden ser escollits per a president i per a vocal. Els membres de la corporació assistents escolliran a l'atzar 6 dígits numèrics amb els quals es construirà un número de 4 dígits i 2 números d'un dígit. Amb aquestes 3 xifres s'obtindran els coeficients de càlcul per al sorteig i la llista d'escollits. A veure, les unitats de millar, qui les té? Jo. Vale, doncs digues un. El 7. Les centenes? Les desenes? El 6. 6. Unitats? 6. El desplaçament? I el factor? El 5. Que no encert. Però jo em penso que posa que soc analfabeta. Val. Les persones escollides per formar part de les meses electorals són en la mesa UUA com a presidenta Mireia Giner Oliver, primer vocal Esther Calero Calero, segon vocal Ricard Fernández Liñán, primer suplent de president Núria Agut Vizcarro, segon suplent de president Montserrat Aznar Oms, primer suplent de primer vocal Francisco Ibáñez Sordo, segona suplent de primer vocal María de los Ángeles Florido Zamora, primer suplent de segon vocal Rosa Ana Castillo Beltrán, segon suplent de segon vocal Ángel José Granado Herance. En la mesa UV, presidenta Irene Pitarch La Cruz, primer vocal José Ángel López Ibáñez, segon vocal Francisco Montull Roca, primer suplent de president Rubén Tijeras Borràs, segon suplent de president Asunción Rodríguez Morales, primer suplent de primer vocal Patricia Rico Blasco, segon suplent de primer vocal Alberto Segarra Bueno, primer suplent de segon vocal Antonia Urquizu Aiza, segon suplent de segon vocal Rosa María Roca Climent. Mesa U2A, president David Curto Paya, primer vocal Obdanguela María Cebrián Hernández, segon vocal Loreto Enero Gracia, primer suplent de president Marina Atienza Olmos, segona suplent de president María Olga Aguilella Beltrán, primer suplent de primer vocal María de la O Ferrer Félix, segona suplent de primer vocal
Julia del Sagrado Corazón Berrocal Canela. Primer suplent de segon vocal, Diego Cutanda Sánchez. I segona suplent de segon vocal, Sílvia Benissalet Segarra. Mesa U2B. Presidenta, María Martorell Rodríguez. Primer vocal, Juan José López Belmonte. Segona vocal, Josefa López García. Primer suplent de president, Francisco Martínez Vera. Segona suplent de president, Lídia Marín Borràs. Primera suplent de primer vocal, Sara Lores Albiach. Segona suplent de primer vocal, Cristina Marzà Molina. Primer suplent de segon vocal, Rafael Agustín Martínez Burriel. I segon suplent de segon vocal, Leopoldo Luis Jantus Frete. Mesa U2C. Presidenta, Marta Planchadell Millán. Primera vocal, Verónica Navarro Carretero. Segon vocal, Sebastián Ortega Fernández. Primer suplent de president, Rubén Sola Bayarri. Segon suplent de president, Borja Segarra Bueno. Primer suplent de primer vocal, Aida Vizcarro Lluc. Segon suplent de primer vocal, Marcos Trillo Jiménez. Primera suplent de segon vocal, Concepción Querol Antolí. Segona suplent de segon vocal, Marta Salvador Jiménez. Mesa U3A. President, Román Jorge Alberto Vallès. Primera vocal, Ana María Alonso Ortega. Segona vocal, Hamida Beslimán El-Zaidi. Primer suplent de president, José María Herrera Borrell. Segon suplent de president, Rafael de la Fuente Llopis. Primer suplent de primer vocal, Cindy Jiménez Moreno. Segon suplent de primer vocal, Juan Manuel Bueno Jiménez. Primer suplent de segon vocal, Jorge Luis Cid Foix. Segon suplent de segon vocal, Maria Immaculada Ávila Farriol. Jorge Cid, sempre no surt a casa nostra. Los Cid sempre estan. Mesa U3B. Presidenta, Susana López Arnau. Primer vocal, Antonio Sevilla López. I segon vocal, Jorge Maza Rodríguez. Primera suplent de president, Mónica Ana Metzler Esteller. Segona suplent de president, Ana Belén Rafael Mezquita. Primer suplent de primer vocal, Isidro López Corral. Segon suplent de primer vocal, Ezzarra Ouclo Oumit. Primer suplent de segon vocal, Ismael Martínez Lara. Segon suplent de segon vocal, Esther Llopis Domènech. Mesa U4A. Presidenta, Diana Constanza Hurtado López. Primer vocal, Jorge Edmundo García Rodríguez. Segon vocal, Isabel Humánez Astasio. Primer suplent de president, Jordi Doello Fernández. Segon suplent de president, Susana Fradejas Alonso. Primer suplent de primer vocal, Jessica Bielsa Forcadell. Segona suplent de primer vocal, Maria del Mar Belloso Escribano. Primera suplent de segon vocal, Maria Antònia Arín Piñana. I segona suplent de segon vocal, Esther Esteller Boix. Mesa U4B. President, Marcos Rollo Bonet. Primera vocal, Rosa María Ruiz Garrido. Segon vocal, Daniel Robles Expósito. Primer suplent de president, Albert Pascual Ávila. Segona suplent de president, Verónica Martín San Juan. Primer suplent de primer vocal, Manuel Ropero Benavides. Segona suplent de primer vocal, María Jesús Núñez Garrote. Primera suplent de segon vocal, Emilia Uriarte Belza. I segon suplent de segon vocal, Israel Rodríguez Delgado. Mesa U5 única. Presidenta, María Aránzazu Castillo Agost. Primer vocal, Teófilo González García. Segona vocal, María del Mar Durán Romero. Primer suplent de president, Albert Miñana Miralles. Segona suplent de president, Marjorie Sanauja Domingo. Primera suplent de primer vocal, Olga de la Hava Molina. Segon suplent de primer vocal, Fidel García Quintero. Primera suplent de segon vocal, Maria Vallès Sunyer. I segona suplent de segon vocal, Fàtima Safsafi. Mesa 22A. Presidenta, Sara Foix Bosch. Primer vocal, Antonio Javier Caldés Escuder. Segon vocal, Marc Fibla Montemayor. Primera suplent de president, Elena Coll Santos. Segon suplent de president, Samuel Cornelles Balaguer. Primer suplent
Primera suplent de primer vocal, Elena Arnau Tortajada. Segon suplent de primer vocal, Miguel Domínguez González. Primera suplent de segon vocal, Immaculada García Aranda. Segona suplent de segon vocal, Isabel Gil Marquès. Mesa 22B. Presidenta, Eva Maria Salvador Gago. Primera vocal, Noemí Pitar Cardona. Segona vocal, Ana Maria Roca Solsona. Primer suplent de president, Eloi Llopis Ballesteros. Segon suplent de president, Cèlia Marquès Navas. Primer suplent de primer vocal, Carlos Sánchez Redorat. Segon suplent de primer vocal, Maria Llorenç Arnau. Primera suplent de segon vocal, Manuela Cecília Medina Álvarez. Segona suplent de segon vocal, Laura Medina Beltrán. Mesa 2-3 única. Presidenta, Sílvia Salvador Guerrero. Primera vocal, Irene Pitarch Domínguez. Segon vocal, Francisco Javier Marín Gijón. Primer suplent de president, José Álvaro Ruiz Bermejo. Segona suplent de president, María Tarrazona Santulario. Primera suplent de primer vocal, Míriam Neri Jaén. Segon suplent de primer vocal, José Enrique Escuder Arín. Primer suplent de segon vocal, Alejandro Ferreres Anglés. I segon suplent de segon vocal, Aura Rosario Jumbo Aguirre. Mesa 3-1A. President, Juan Vicente Gurrea Nicolau. Primera vocal, Victoria Febrer Núñez. Segona vocal, Mara López Esteller. Primera suplent de president, Beatriz Carretero Peinado. Segona suplent de president, Jessica Foix Breto. Primera suplent de primer vocal, Natividad dels Horts Sales. Segon suplent de primer vocal, José Antonio Coll Miquel. Primer suplent de segon vocal, Òscar Lorente Méndez. Segon suplent de segon vocal, Àngel Lluc Giner. Mesa 3-1B. President, Alberto Ojeda Senar. Primera vocal, María Pilar Sevilla León. Segona vocal, Noelia Solsona Sales. Primera suplent de president, Elisabet Puertes Alberto. Segona suplent de president, Paula Senar Manero. Primera suplent de primer vocal, Rosa Elena Palachí Senar. Segona suplent de primer vocal, Raquel Ruiz Barranco. Primer suplent de segon vocal, Antoni Mulet López. Segon suplent de segon vocal, Martín Palachí Senar. Mesa 3-2A. President, Enric Joaquim Forner Baix. Primera vocal, María Pilar Gozalvo Uedo. Segona vocal, José Antonio Cerdá Rodríguez. Primer suplent de president, Francisco Ramón Fernández Iglesias. Segon suplent de president, Santiago Añó Ferrer. Primer suplent de primer vocal, Lucía Florio Expósito. Segon suplent de primer vocal, Joan Josep Bueno Bosch. Primer suplent de segon vocal, Miguel Faccini Ferreres. I segon suplent de segon vocal, María Magdalena Aparici Fernández. Mesa 3-2B. Presidenta, Marta Seco Muñoz. Primera vocal, Julia María Rodríguez Ruiz. Segon vocal, Manuel del Pino Melero. Primer suplent de president, Sergio Oms Brau. Segona suplent de president, Irene Marquès Royan. Primer suplent de primer vocal, Adrián Masí Parán. Segona suplent de primer vocal, Alicia López Rivas. Primer suplent de segon vocal, Raúl Muñoz Edo. Segon suplent de segon vocal, Estefanía Soriano Matamoros. Mesa 3-3A. President, Rafael Albiol Ferreres. Primer vocal, Sergio Arín Piñana. Segon vocal, Vanessa Albiol Cerdà. Primera suplent de president, Yolanda Brau Forés. Segona suplent de president, Carmen Cervera Dellà. Primer suplent de primer vocal, Antonio Durán Romero. Segon suplent de primer vocal, Abdelà Boulaya Aid Malek. Primer suplent de segon vocal, Juan Francisco Bueno Pitarch. Segona suplent de segon vocal, Núria Cornelles Domingo. Mesa 3-3B. President, Arthur Jason Mars Ballester. Primer vocal, Antonio José García Lara. Segon vocal, Alejandro Alberto Gordo García Madrid. Primera suplent de president, Carmen de la Fuente Díaz. Segon suplent de president, Eric Moya Bueno.
Primer suplent de primer vocal, José Irigay Zambrano. Segon suplent de primer vocal, Wilson Leonardo Jiménez Córdoba. Primera suplent de segon vocal, Virginia Llopis González. Segon suplent de segon vocal, Juan Fibla Puchol. Mesa 33C. Presidenta, Almudena Arroyo Febrer. Primera vocal, Pilar Quevedo Valdés. Segon, Francisco David Segura Díaz. Primer suplent de president, Juan Bautista Pellicer Porcar. Segon suplent de president, Vicenta Tormos Urquizu. Primer suplent de primer vocal, David Senena Icar. Segona suplent de primer vocal, Núria Prats Traver. Primera suplent de segon vocal, Maria Soledad Ros Bodi. I segon suplent de segon vocal, Manuel Rivera Blanco. Mesa 34A. Presidenta, Jennifer Adelén Cárdenas Reina. Primer vocal, Jorge Díaz Gómez. Segon vocal, Carmen Rosa Flores Arán. Primer suplent de president, Miguel Gallego Marzá. Segon suplent de president, Juan Jerónimo Fibla Baño. Primer suplent de primer vocal, Iker Ferrer Saura. Segon suplent de primer vocal, Maria Pilar Castejón Esteller. Primer suplent de segon vocal, Alfonso Arnau Fabregat. Segon suplent de segon vocal, Lucas Daniel Fariñas Alonso. Mesa 34B. Presidenta, Maria del Carmen Pitarch Villalba. Primer vocal, Juan Eloy Martí Fonollosa. Segon vocal, Sebastián Ruiz García. Primer suplent de president, Martín José Ribes Lluc. Segon suplent de president, Alejandro York Lluc. Primera suplent de primer vocal, Olga Merino Quevedo. Segon suplent de primer vocal, Óscar Javier Moreno Aiza. Primera suplent de segon vocal, Rosa María Salvador Martínez. I segona suplent de segon vocal, Almudena Rodríguez Senar. Mesa 35A. President, Bruno Celaya Montero. Primer vocal, Francesc d'Assís Bretó Verge. Segon vocal, Samuel Cervera Agna. Primera suplent de president, Jessica Escribano Martín. Segona suplent de president, Eva Maria Cardona Tobías. Primera suplent de primer vocal, Maria Cortés Cortés. Segon suplent de primer vocal, Tomàs Alarcón García. Primera suplent de segon vocal, Clara Isabel Arnau Tomàs. I segona suplent de segon vocal, Maria Victòria Arnau Tomàs. Mesa 35B. President, Manuel Fernández Pardo. Primera vocal, Maria Eulàlia Lluc Santamaria. Segona vocal, Elisa Forner Bretó. Primera suplent de president, Teresa Fuster Montserrat. Segona suplent de president, Maria Foix Añó. Primer suplent de primer vocal, Santiago Martínez Pérez. Segona suplent de primer vocal, Maria Concepción Molina Andrés. Primer suplent de segon vocal, Juan Domingo Lluc Marzà. Segona suplent de segon vocal, Josefa Foix Aicart. Mesa 35C. Presidenta, Janet Rizo Zamora. Primer vocal, Manuel Jesús Ordóñez García. Segon vocal, Nagore Quevedo Torres. Primer suplent de president, Luis Jacinto Rodríguez Iglesias. Segona suplent de president, Estefanía Rayo Flors. Primera suplent de primer vocal, Rosa Peña Gelaberto. Segona suplent de primer vocal, María Mercedes Senar Miralles. Primera suplent de segon vocal, Verónica Carmen Rivilla García. I segona suplent de segon vocal, María Soraya Villarroya Coll. Mesa 36A. President, Alberto Aguado Pérez. Primer vocal, José Luis Herrera Ruiz. Segon vocal, José Manuel Fuero Martínez. Primera suplent de president, María Teresa Bayerri Climent. Segon suplent de president, Henry Daniel Arévalo Yumiushui. Primera suplent de primer vocal, Antònia Alcañiz García. Segon suplent de primer vocal, Edwin Berrospi Cegarra. Primer suplent de segon vocal, Yacine Mulaya El Haide. Segon suplent de segon vocal, Francisca Coll Lores. Mesa 36B.
Presidenta, María Concepción Maura Roche. Primera vocal, María Rosario Martínez Beltrán. Segona vocal, Ana María Roca Martínez. Primera suplent de president, Elena Piñana Lores. Segona suplent de president, María Isabel Palau Aiza. Primera suplent de primer vocal, Beatriz Sorlí Arín. Segona suplent de primera vocal, Encarnación Martínez Calzado. Primera suplent de vocal, Alicia Roca Ruiz. I segona suplent de segon vocal, María Beatriz Zamora Ferrer. Mesa 3A. Presidenta, Núria Forés Anento. Primera vocal, Esther Dellà Tàrrega. Segon vocal, Juan Manuel Edo Calvo. Primer suplent de president, Marilán Díaz Souza. Segon suplent de president, Jael Escrichi Llorac. Primer suplent de primer vocal, Maria Teresa Forés Anento. Segon suplent de primer vocal, Santiago Manuel Esteve Porcar. Primera suplent de segon vocal, Sònia Alcalà Martínez. Segona suplent de segon vocal, Jennifer Cano Manzanares. I mesa 3B, president, Miguel Ángel Salom Guimerà. Primera vocal, Marta Villarroya Díaz. Segona vocal, Jocelyn Altagracia Tejeda Ortiz. Primera suplent de president, Sònia Molina Perea. Segona suplent de president, María Soledad Ramon Loriente. Primer suplent de primer vocal, Santiago Senat Lluc. Segon suplent de primer vocal, Carlos Sorlí Achell. Primer suplent de segon vocal, Jaime Zaragoza Roig. I segona suplent de segon vocal, María del Carmen Lavernia Lorente. Ja està. Bé, doncs, enhorabona a tots els agraciats. I sense cap altre punt a tractar, s'alça la sessió.